Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде сиздердин назарыңыздарда сиздер сүйүп, сиздер күтүп көргөн Муз Лайф көрсөтүүсү. Аты жөнүм Лутфулла Бусурманкулуу. Бүгүн көрсөтүү сиздердин маанайыңыздарды дагы да бийик деңгээлге көтөрөт. Анткени биз быйыл жылдын мыктыларын аныктап аткан учурубуз музыка сыйлыгы 2024. Демек, быйыл биз Борбор Азиябыздын жылдыздарын дагы дал ушул студияга чакырганбыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө биринен бири өтүп алдыга чамынып жаткан мыкты кыргыздын чыгаан ырчыларыны колдоп коштоп келген Казакстандын жана Өзбекстандын, Каракалпакстандын коноктору бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Муз Лайфта дал ушул казак элинин, кыргыз элинин жана ошондой эле Өзбекстан, анан Каракалпакстандан келген коноктор менен тааныштырабыз. Алдыдагы роликке кезек берели, андан кийин сиздер менен жолугушабыз. Музыка сыйлыгы 2024. Мыктылардын мыктысын аныктоого учур келди. Бул жылы сыйлоо аземи өзгөчө форматта өтүп, Борбордук Азиянын мега жылдыздары менен биргеликте мыктыларды аныктайбыз. Кеченин кадырлуу коноктору: Каракалпакстан Ажинияз Хожамбергенов, Казакстан Макпал Жунусова, Эркебулан Кумаров, Өзбекстан Саида Раметова, Ситора, Улукбек. Кыргыз эстрадасынын жылдыздары: Бекторбиев, Айчүрөги Маналиева, Роза Аманова, Сайкал Садыбакасова, Гүлжигит Садыбеков, Султан Садыралиев, Нурлан Насип, Айгерим Расул кызы, Данияр Ерматов, Аваз Акимов, Айдана Дека, Асел Кадырбекова, Нурмат Садыров, Темир Дамирбеков, Нарын Сүйүнтбеков жана башка. Кеченин алып баруучулары: Расул Жумашев, Айзада Маратова. 24 декабрь 16:00 Кызыл килемде жолугушуу, 18:00 спорт ордосунда чоң концертти өткөрүп жибербеңиз. Билеттерди Кассир Чекит KG жана Тикет Чекит KG сайттарынан алсаңыз болот. Музыка сыйлыгы 2024. Жылдын башкы музыкалык окуясын өткөрүп жибербеңиз. 0772 78 78 43. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Демек, Казакстан Республикасынан келген учурдагы популярдуу TikTokто, Айтор, Инстаграмда, бүт интернет желесинде популярдуу болуп жаткан Мейиржан Бактыбек биздин студиябызда. Кош келипсиз. Казакстандан келип отурат биздин конок. Ассаламу алейкум, курметтүү Кыргызстан, курметтүү Бишкек. Сиздерге чоң салам болсун Казакстандан. Кош көрдүк. Шакыртууга рахмет. Кыргыз телеканалында биринчи жолу отуруп атасызбы? Же буга чейин келдиңиз беле? Кыргыздын телевидениясында, жалпы Кыргыздын эфиринде биринчи рет коноктамын. Жалпы өзүм Кыргызстанда экинчи рет болуум болобуз. Эң жакшы. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга катары айта кетели. Эсиңиздерде болсо керек, дал ушул биздин долбоор эртең саат 14:00 тактап айтканыбызда спорт ордосунда өтөт. 14:00 келсеңиздер, сиздерге атайын жакшы белектерди даярдап койгонбуз. 16:00 биз тактап айтканыбызда кызыл килемди баштайбыз. Ага чейин сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүчү атайын Ташкентке жолдомону дагы камдап койгонбуз. Ошондуктан бардыгыңыздарды дал ушул биздин концертке чакырып өтөбүз. Кимдер келет деген болсоңуздар, төмөндөгү биздин конокторубуз дал ушул түз эфирде сиздерге өз өнөрлөрүн көргөзүп, анан ошол концертте дагы сиздер менен биргеликте маанайды көтөрөбүзгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Кызыл килемден өткөндөн кийин сүрөткө түшсөңүздөр дагы болот. Айтор, бул кече жалгыз сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү үчүн Улуттук телерадио берүү корпорациясынын колдоосу менен өзүңүздөргө атайын сунушталып атат. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү колдон кетирбеңиздер. Ал эми биздин коногубузга суроо. Азыркы учурда сиздин ушул тренд жаратып аткан дейликпи, 1001 түн деген аныңыз, бизче айтканда ырыңыз өтө популярдуу болуп атат. Бул ыр кимге таандык, эмне себептен 1001 түн? Жалпы бул әннин чыгуу тарыхына токтола кетсем, жалпы менин өз репертуарымдагы әндердин барлыгынын ээси сол жаңагы бир кыз. Сол кызга арнайлап жазган әнimiz. Буган дейин де чыккан Кел жүрөк деген жокпун дейтин хиттарыбыз бар. Жакшы каралым жыйнаган, жакшы таралган. Сол әннин ээсинин барлыгы бир кыз. Бул 1001 түн әннин чыгуу тарыхына токтолсам, сол кыз менен арамызда бир жакшы бир әңгиме болгондон кийин чыгып барып бир үйгө бир муңайып бараткан сәтте жарык көрген ән.
әннің авторы Тельман дейтін өзім аранжировщик ағам, сөзін жазған Досбол Нұрла дейтін қызылордалық қазалылық ақын жігіт. Эми азыркы учурда баягы кыргыз менен казак мисал үчүн баягы айтылып калат эмеспи? Бир тууган депчи. Биз мисал үчүн бири-бирибизди тилмечисиз түшүнө алабыз да. Азыр сиз деле мен берген суроолорго туура жооп берип атасыз. Сиздин сөзүңүздү деле биздин кыргыз эли түшүнүп атат дегендей. Айтор, канча жылдан бери ушул чыгармачылык чөйрөгө кызыгып, анан канча жылдан бери жылдызыңыз ачылып атат? Жалпы осы өнер саласына, өнер ордасына мен өзім негіз спорттан келдім. Өзім Қазақстанда, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының тумасымын. Ол жақта спорт школада оқыдым. Сол жақ тәмамдап Алматы қаласына келіп, Алматы қаласында өнерді бастағаным бір 2018-2019 жылдары Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне түсіп, 21-22-де аяқтадым. Одан кейін театрда біраз қызмет қылдым. Сөйтіп өзім студент кезден ән жазып бастағам. Сонымен осы 1-2 жыл алдын жылдызымыз жанып, әндеріміз елге ұнап, халыққа жақсы тарап жатыр. Шүкір. Ең башкысы бул мисал үчүн спорттон келдим деп атканыңызга караганда, спорт жакшы экенби же чыгармачылык жакшы экенби? Екеуі жаңағы қырғыз қазақ сияқты ғой, егіз ұғым. Бір-бірімен туысқан спорт, өнер, бір туған, қырғыз қазақ, бір туған деген сияқты. Эң сонун анан бүгүн бизде ушул жыл мыктылары тандоо аземинде атайын сизди чакырганыбыздын себеби, сиз дагы азыркы учурда тренд болуп аткандыгыңыз үчүн биздин төрдө отурасыз. Кудайым буйруса дагы да чоң-чоң ийгиликтерди күтөлү. Бирок ага чейин дагы бир суроо. Ушул ырды иштөөдө, ырды жазганда ким менен акылдашасыз көбүнчө? Сизге ким кеңеш берет? Мен жалпы жаңағы спортта болсын, спортта да болдым деп айтып жатырмын ғой жаңағы. Ең бірінші өзімнің ақылшым, өзім жақыным, менің әкем, өзімнің продюсерім жаңағы. Әкем деген сіздерде ата, Ата болып қала? Сіздерде ата, бізде әке. Бізде ата, сіздерде әке. Бізде әке деп айтады. Сол кісімен ақылдасып, кеңесіп, сол кісінің ақылын тыңдап, сол кісіге қарап бой түзеп, болатын болмайтын айтатын жалғыз сол кісі. Сол кісі арқылы ақылдасып, сол кісімен шығамыз. Анан эми көбүнчө ушул жаштардын кайсы бир деңгээлде жаштарга ылайыктуу заманбап ырларга кайрылып атканыңызга кээде ата энеңиз кичине мындай кыргыз казакча фольклор жаатында да аткарып көр деген сунуштары болгон жок? Албетте, ол кандай ән шығарайын, ең бірінші жаңағы әкеммен ақылдасам деп отырмын ғой. Сол кісі мына сөз болады, мына сөз болмайды, мына жерде былай айтып қойсаң ұятты болады деген сияқты нетіп тастайды. Кейбір жерлерді бүйтіп қысқартатын жерлерін қысқартып, сол жаңағы сияқты сондай әңгіме ғой. Эми алдыдагы баягы жакында эле келип Кыргызстандан клип түшүрүп кеттиңиз, осында болдық. 1001 түн жаңағы жақсы таралып атқан әнімізге. Осы жақта Қырғыз елінде клип түсірдік. Оған себеп 1001 түн әні ең бірінші осы Қырғыз елінен бастап тарады. Жаңа қазір TikTok деп жатамыз, интернет желісі деп жатамыз, стример деп жатамыз. Осы Қырғыз елінің белсенді стримері, атын ұмытып қалдым. Сол кісі жаңағы прямой эфирға кіреді екен, 1001 түнді қояды екен. Оның эфирінде жаңағы 2000-5000 адамға дейін отырады екен де, сол арқылы ән таралып кетті. Осы Қырғыз елінен бастап таралғаннан кейін неге осы Қырғыз еліне түсірмеске деген сияқты ойға тоқталып сөйтіп келіп түсірген жайымыз бар. Алдағы уақытта жарық көреді. Күтіңіздер. Эң сонун. Анан эми мына биздин телекөрүүчүлөрүбүз деле баягы кайсыл концерт эле, анан кайсы жерде болот эле деп ойлонуп аткан болушу мүмкүн. Демек алдыдагы ролик бул суроолорго жооп берет. Ошондуктан бизден алыстабай туруңуздар. Кызыктын баары али алдыда. Демек бардыгыңыздардын маанайыңыздарды дал ушул биздин өтүүчү, дал ушул сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүчү жылдын мыктылары номер 1 теле долбоору жана ошондой эле музыка сыйлыгы деп аталган биздин долбоор сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Ошондуктан бардыгыңыздарды дал ушул кечеден күтөбүз. Ал эми биздин кайсыл жерде жана качан болор эле деп унутуп калган биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн эсине сала кетели. Төмөндөгү ролик. Сыйлыгы 2024.
УТРК жана музыка телеканалы быйыл Борбор Азия жылдыздары менен биргеликте жылдын мыктыларын аныктайт. Кеченин коноктору Каракалпакстан Ажинияз Хожамбергенов, Казакстан Макпал Жунусова, Рахымжан Жакайым, Эркебулан Кумаров, Өзбекстан Саида Раметова, Ситора, Улугбек жана Кыргызстандын мега жылдыздары. Концерт учурунда өзгөчө шаңдуу маанай тартуулаган көрүүчүгө Ташкент шаарына жолдомо ыйгарылат. Кеченин алып баруучулары Арген Эрнисбеков, Алиман Исенкалык кызы 24 декабрь 16:00 Кызыл Килемде, 18:00 спорт ордосундагы чоң концертте көрүшөбүз. Билеттерди кассир чекиткейжи жана тикет чекиткейжи сайттарынан онлайн алсаңыздар болот. Ал эми офлайн алуу үчүн 0772 78 78 43 номери кызматта. Музыка сыйлыгы 2024. Жаңы жылдык маанайыңызды музыка менен баштаңыз. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, дал ушул 24 декабрь эртең спорт ордосунда биз сиздерди күтөбүз. Казакстандын, Каракалпакстандын, Өзбекстандын мендеген жылдыздары дал ушул жерде сиздерге өз өнөрлөрүн көргөзмөкчү. Музыка телеканалынын тарыхында биринчи жолу Борбор Азия жылдыздары менен биргеликте дал ушул биздин куттуу студиябызда алгач рет дал ушундай казак жылдыздары, Өзбекстандын жылдыздары, Каракалпакстандын жылдыздары сиздерге бүгүн суроолоруңуздарга жооп берип, жана ошондой эле сиздердин маанайыңыздарды көтөргөнгө толук кандуу аракет кылып жаткан учурубуз. Эми дагы деле болсо ушул келаткан жыл сизге кандай ийгиликтерди, келген жыл сизге кандай ийгиликтерди алып келди? Анан келаткан жылдагы пландар жөнүндө. Эми не болсо да 2024 мен үчүн берекелі құтты жыл болды. Жаңағы өзіміз айтып отқан хиттардың барлығы осы 2024-те шықты. 2024-ке ешқандай өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп. 2025 маған несімен ерекше дейсіз ғой? 2025 мен жасым 25-те. Айқай 25. Осы жыл бұйырса есеңгіда менің жылым деп ойлайм, есептейм, Құдайдан тілейм, сұрайм. Музыка сыйлыгы дагы 24 декабрь 24 жыл. Сиздикине окшош экенби? Эң башкысы бул баягы жашоодо кайсы бир деңгээлде ийгиликтерди жаратам десең, ушундай күндөр өзү эле буйруп калат экен. Анан эми мисалы үчүн ушул биринчи сиздин гонорарыңыз, же болбосо тойдон түшкөн акчаңыз кимди сүйүндүргөнсүз эң алгач? Балким акеңизди же апаңызды дегендей. Тойдон түшкөн акчага кантип эмне белек кылдыңыз эле? Мен эң алгач тойга чыккан жерим өзүмдүн жаңагы Өскөмен каласы Тарбағатай ауылында. Өзүм жаңа палаткада той болуш эди го, ол кезде эң алгач чыккан тоюм. Сол той бир ол кезде бир 13 мыңдай тапкан чыгарым. Сону өзүм акемдин колуна ұстатқаным бар. Ең бірінші тапқан табысымды. Жаңа 13 мың теңге. Ол сонымен сіздерді қанша болды? 13 мың теңге. Ол кезде. Ошо, жақсы ақша екен. Сондай. Ең қызығы, ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул биздин казак жылдыздары эртең спорт ордосунда өзгөчө өнөрүн көргөзөт. Ошондуктан бардыгыңыздарды спорт ордосуна 24 декабрь эртең саат 16:00 Кызыл Килемден күтөбүз. Бардыгыңыздарды келет деген үмүт менен чоң жаңылыктарды жасаганга аракет жасап аткан учурубуз. Эми Миржан, сизге Миржан, бул биздин көрсөтүүдө өзгөчө бир суроолор бар. Мен ошол суроону сизге бергим келип турат. Ал кандай суроо деген болсоңуз, кыргыз эли сизге эмнеси менен жакты? Кыргыз эли маган несі менен жакты дейсиз ба? Кыргыз элинде қазір көп елде болып жатқан басты проблема ұлттық құндылықтар дейді, жаңағы тәрбие дейді, үлкенге құрмет деген сияқты. Өзінің қырғыз елі маған жағатыны өзінің құндылықтарының, өзінің дәстүрін жоғалтпаған халық. Сонысымен маған ұнайды, маған жағат. Қош келдік. Қош келіпсіз. Қазақстан елі дағы бізге өзгөчө жағат.
Анткени деген казак эли ар дайыма кыргыз менен окшош. Тактап айтканыбызда жанагы кымыз кимдики деген дагы анекдот сиздерден чыккан. Башкысы башыбыз аман болсун дейли дагы. Ал эми сизге эркин микрофон берелик. Кыргыз элин куттуктап келаткан жаңы жылы менен анан эртеңки биздин концертке келип көңүл ачып кетүүсүн чакыра кетсеңиз дагы болот. Айтор, эркин микрофон. Әрине, құрметті қырғыз елі, бізді Қазақстаннан сонау алдырғандарыңызға, шақырғандарыңызға чоң рахмет. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ертең 2024 декабрь күні сіздерді спорт ордасында әдемі кешпе бізбен бірге болуға шақырамыз. Демек, ардактуу теле көрүүчүлөр, сизге ыраазычылык билдирели дагы. Кулагыңыздарга күмүш сырга катары айталы. Сизди сахнага төрүнө узаталы. 1001 түн деген аталыштагы популярдуу ырыңыз аттарып берүүгө сахна төргө узаталы. Демек, ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөгүдөй, дал ушундай биздин Казакстандан келген коногубуздун жакшы бир чыгармасына сиздердин назарыңыздарды бурмакчыбыз. Бардыгыңыздарга жагат деген ойдобуз. Хит ырдын аткаруучусу сиздердин шаңдуу кол чабыңыздардын астында Миржан Бактыбек. Кол чабуулар болсун. Салқын таза ауада демала мазалама, ойланып өткен уақытты. Мен айтсам сенбейді ешкім, әкеліп бермейді ешкім, біз күткен сол бір бақытты. Соны ойлап күнім батты. Қалмайды мұңға мың бір түн, бұл түн аша алмай қойдым мен құлпын, жаным берексіз байлап ұстадың сезімнің байланыстарын, ырғыңа көндім сындырдың, тындым. Саммал жел жұбатады, қайғыдан тоңған жүректі. Сынайды сынатағы, көтеріп құлатады, ашуым қайда үдетті. Аяттен жүрек диретті. Қалмайды мұңға мың бір түн, бұл түн аша алмай қойдым мен құлпын, жаным берексіз байлап сезімнің байланыстарын, ырғыңа көндім сындырдың, тындым. Қалмайды мұңға мың бір түн, байланыстарын, ырғыңа көндім сындырдың, тындым. Дал ушундай мыкты позитивдүү маанайды тартуулаган биздин казак элинен келген мыкты талантка ыраазычылык билдирели дагы. Кийинки биздин коногубуз ким экенине назар салыңыздар. Назар салалы. Биздин кийинки Өзбекстандан келген коногубуз ким экенин алдыдагы сюжет жооп берет. Xo'p bo'ladi oyijon. Naziraxon, bugun ovqat qilish sizni galingiz. Imillamasdan, shalpaymasdan harakatingizni qiling, xo'pmi? Ovqat soat 6 da dasturxonda bo'lsin. Naziraxon? Naziraxon.
Labe oyijon. Ha, demay dadajoningiz choyxonadan qaytadilar. Hovlilariga suv sepib, supurib qo'yinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, дал ушундай биздин сыймыктуу ары Борбор Азия боюнча өтө популярдуу казак элине, кыргыз элине, өзбек элине, каракалпак элине Айтор дүйнөгө өзүнүн актрисалык жагы менен кызмат кылып келе жаткан. Кыргыз элине биринчи жолу, экинчи жолу келип жатат десек жаңылышпайбыз. Ал эми музыка телеканалына биринчи жолу келип атат. Өзбекстандын эл артисти Саида Раметова бизде конокто. Кош келипсиз. Xushvaqt bo'ling. Жакшы келип алдыңызбы? Yaxshi yetib keldik. Rahmat, rahmat. Мына O'zingiz yaxshimi? жакшы. Charchamayapsizmi? Чабай атабыз. Charchamang. Bayramlar muborak bo'lsin. Бирге болсун. Келаткан жаңы жылыңыз менен. Rahmat, rahmat. Саида Раметова дегенибизде эле көз алдыбызга дал ушул келиндер козголоңундагы кардуу кайнененин образын жараткан мыкты инсан көз алдыбызга келет эмеспи? Канча жашыңыздан баштап сиз актрисалык кадамга таштадыңыз? Ha, 25. Chunki ungacha 5 yil o'qidim. 24 yoshda boshlabman. 24 yoshda san'atni boshlabman. 25 yoshda Jumadilla Rametovga turmushga chiqibman shu. Mana 45 yil bo'lyapti. Jumadilla Rametovni necha yoshda suyib qolyapsiz shunda? Jumadilla Rametovni suyib qolganimda 80-yilida. O'qigan paytda ular mendan 2 yosh kattada. O'qigan paytda uncha e'tibor bermaganman. O'qish bilan band bo'lganman-da. Bitirgandan keyin endi ko'p nima yigitlar uylanaman derdi-da. Bardığılı sizge. Yaxshi ko'raman, Sizni yaxshi ko'rib. Keyin men aytardim, yo'q, men hali turmushga chiqmayman, ishlayman. Men ana katta san'atkor, hamma taniydigan san'atkor bo'lishim kerak. Ustoz san'atkorlar, mana siz aytganingizdek, Sorapa, Zaynabpalarni yo'lini o'zim anaqa qilganman, mana To'tapa ko'p ustozlarimizni. O'shanda shulardagi bo'lishim kerak deganman-da. Keyin Jumadilla Rametov bilan do'st edik. Jumadilla Rametov Turkistonlik. Keyin meni doim eshitardilar-da, men ular bilan nima edi, do'stona sirlashardim. Nimaga birorta bir yigitga xo'p demaysiz, turmushga chiqmaysiz desalar, endi menga hozir turmushga chiqsam ishlatmasa-chi? Meni ishlatsa, men unga jonimni beraman. Men ham turmushni, ham oilani, ham san'atni bir ko'zdatib olib boraman deganman-da. Uni Jumadilla eshitib olganmi? Ana undan keyin menga bu do'st bo'lib yurdik, keyin menga turmushga chiqasizmi dedilar. Keyin men ham darrov aytdim, ishlatsangiz chiqaman dedim. O'zim sizni yoqtiraman dedim, yaxshisiz dedim. Lekin sevgi, muhabbat dedim, bu vaqtincha dedim. Menga ish dedim birinchi o'rinda. Agar xohlagan kasbimda ishlasam, sevgi, muhabbat, oila hammasi kelaveradi. Mana shunaqa qilib keyin yo ishlataman dedilar. Shu bilan 81-yilda to'yimiz bo'ldi, Lutfullajon. 82-yilda o'g'limiz tug'ildi, Ulug'bek. 88-yilda Azizbek tug'ildi. Mana hozir 45 yil bo'libdi Jumadillakingiz bilan mana ishlaganimizga, teatrda, turmush qurganimizga bir pasda. Ko'z ochib yumgancha-la. Bir pasda. Siz Saida Rametova deganingizda ham Jumadilla, Lutfulla deganda men yaxshi kelsa. Негизи Saida апайым мына алдыда 2025-жыл келет ат. Буга чейин Кыргызстанга экинчи жолу келип атасыз, Кудайым буйруса. Кыргыз эли сизге ушундай сиздин талантыңызды баалайт, сиздин фанаттарыңыз көп экенин билесиз. Мына аэропорттон тосуп алып атсак дагы сиз менен сүрөткө түшкөн гана адам. Бул дагы болсо баягы кичине кезиңиздеги кыялдар болуш керек, э? Albatta. Ошону кыялдангансыз да, мен Борбор Азияга дагы таанылайын деп. Men juda haqiqatan Lutfulla xursandman.
mana shu filmlarim, ayniqsa qaynona rollarini ijro etganimdan keyin ko'pchilikni yuragidan ana joy oldimda, yaxshi ko'rib qolishdi meni qaynona sifatida. Masalan, bizda ustozlarimizdan qaynona rollarini me'yoriga yetkazib o'ynagan Zaynab Sadrieva bo'lganlar. Xudo rahmat qilsin. O'sha menga keyin aytgandilar-da sahnada. Mendan keyin sen qolasan qaynona rolida desalar, u paytda yoshman hali. Yo'q degan. Ha, yo'q deganman deb. Ishonmaganman. Keyin menga o'sha sahnada turib duo berganlar. Qarang, mana shu haqiqatan ham boshida menda geroinyalarni o'ynaganman-ku, yosh qizlarni, qahramonlarni. Keyin qaynonalarni bera boshlashdi. Ayniqsa meni taniqli qilgan film Super Kelinchak. Super Kelinchak. Ha. O'ta qattiq populyar bo'ldi sizda. Anan жакынкы кино, жакынкы күндөрдө сизди бир терс каармандардын образын жаратканыңызды көрүп калдык. Кайсы? Бул жана ийгилаган кызлар, Не ушундай образды ачып турсуз. Ийгилаган кызлар. Ал жерде биз сизди постоянно ар дайым мындай мээримдүү апа катары көрүп, баягы бооркер апа катары көрүп жүргөнбүз, анан аякта акча, курсагым ач, үй алышым керек, машина минишим керек дей берсеңиз эле ошондой картиналар кетип баштайт экен да. Элдер андай кабыл албай элеби Өзбекстан? Avvaliga yo'q dedim. O'ynamayman bu rolni dedim Lutfullajon. Keyin Ozod Shams degan yaxshi rejissyor bolamiz bor. Said apa o'ynang, mana shu sizni rolingiz. Bu yerda deydi, bir qarasa yig'laydi, bir qarasa kuladi, bir qarasa voy dod! Voy kuyovlardan kuydim, kuyovlar puldan cho'zing. Har xil ana xarakterda bo'ladi-da. O'sha bir xillik emas deydi. Men lekin boshda qo'rqdim Lutfulla. Dedim, mana dedim, tomoshabinlar yomon ko'rib qolishadi dedim. Da. Lekin keyin ijro etsam, men shuncha u yerda ham dodvoy qilsam ham, tomoshabinlar, muxlislar baribir yaxshi ko'rishdi. Yaxshi o'ynayapsiz, bizga yoqayapti deydi. Chunki u ayolni bilasizmi, o'ziga yarasha dardi bor. O'ziga yarasha kulgisi, yig'isi bor. Qizlarni qattiq mahkam tutadi. Kuyovlarga bugun qattiq qo'l bo'lsa, ertaga rahmdil bo'ladi. Xullas kalom, bu rolim trendda. Эң сонун. Анан Саида Раметова биздин ушул өзбек фильминде өзүнүн эң бир чоң ролдорду аткарып келатасыз да. Анан генерал болууну каалабаган солдат эмес деп го. Туура. Анын сыңарындай ошол сиздин изги тилектериңиз ишке ашканына кээде жатып Кудайга шүгүр көп келтирсеңиз керек, Albatta, judayam. Mani orzuyim shunaqa edi-da. Birinchidan orzuyim mana shu teatrda ishlash, keyin kinolarda rol ijro etish, seriallarda rollar ijro etish, o'sha bilan birgalikda xalqimga, mana shu meni yaxshi ko'rgan muxlislarimga xizmat qilish. Hamma meni muxlislarim ko'p, Xudoga shukr. Mana hozir o'zingiz aytdingiz, Qirg'iziston, Qozog'iston, Qoraqalpoq, Tojikiston hamma yoqda. Hattoki chet elga borsam ham anaqa tanishadi-da. O'shanga aytamanki, meni orzuyim shu edi. Dunyo kezsam, muxlislarim ko'p bo'lsa, yaxshi rollar ijro etsam, yuragidan joy olsam deb niyat qilardim. Mana rollarim ham o'zim keyin oilamni ham bir ko'zda tutsam, shu turmush qurdimmi Jumadlar Ramet bilan, iloji boricha ajralmasdan Alloh bergan umrni chiroyli qilib ham turmush quraylik, ham birga ishlaylik. Bola chaqa, quda anda, navaralar hammasini obro' izzatim bilan yuraydirdim-da Lutfullajon. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, niyatlarimni 90% ga erishdim. Анан эми биздин ушул кыргыз элине бир сиздин баягы сиздерче эмне дейт? Насаат деп коет го. Сиздердин турмушуңуздардагы эки жаштын бири-бирине болгон мамилеси, мисалы үчүн сүйүүңүздөр бүгүнкү күнгө чейин жакшы мамиледе келе атабыз. Ушул чыгармачылыкты дагы кошо кармап, үй бүлөнү да кошо кармап калдым деп айтып атасыз да. Ошондой кылыш үчүн кандай тарбия айта аласыз биздин кыргыз жаштарына? Aylanib ketay.
eng keragi bilasizmi, mana insonda, ayniqsa bizni qizlarimizda, ayollarimizda or nomus kuchli bo'lishi kerak. Keyin andishali bo'lish kerak. Mana turmushga chiqaman, baxtli bo'laman, Alloh bergan umrni chiroyli yashayman, erimni hurmat qilaman, qaynana, qaynatamni, hammasini, ularni el qarindoshlarini hurmat qilaman deb oldiga yaxshi maqsad qo'yish kerak. To'g'ri, oilada bo'ladi, bo'lmaydi emas Lutfullajon, lekin shunga ozgina chidash, sabr, toqat qilib, xo'p bo'ladi deb shukr qilsa, ana o'shandan keyin hayot o'zi chiroyli bo'ladi. Yana mehnatdan qochmaslik kerak. Mana shu oilaga mehr berib, o'zini kasbi bo'ladimi? Mana shu atrofda bir ishlar, masalan, hozir bilasizmi, ko'pchilikda bitta hunar emas, 3 ta 4 ta hunar qiladi hamma. Mana shunaqa nima davrda ana shu erinmaslik kerak. Hamma narsaga ulgurish kerak. Agar oilada ayol kishi turmushga chiqqandan keyin hamma narsaga ulgursa, hamma narsani o'rinda qo'ysa, er gapirolmaydi. Eri o'zi keyin mayli borib ishlab kelgin, mayli deb o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Bildingiz? Erkaklar mana shunaqa. Meni ham Jumadlar boshida bundoq qilib turgandilar. Keyin ko'rdilarki, men hamma narsaga ulguryapman. Keyin o'zlari mayli boring, ana u kinoda o'ynang, ana u serialga boring. Voy to'yga ham qo'ymasdilar. Keyin xalq aytavergandan keyin kelin salomlarga mayli boring. Shu oilani yaxshi tutsangiz, erga sadoqatli bo'lsangiz, keyin ular o'zi mayli deb sizni ham orzungizni amalga oshiradi-da erkak kishi. Aytadi, mo'jiza yaratmang mayli ayol deb. Shundoq ham bu hayot o'xshar ertakka. Qo'lingizdan kelsa qo'rg'on bo'ling siz, ayolzor bo'lmasin bir mard erkakka. Bizda mard erkaklar juda ham ko'p. Dunyoning erkaklari mard. Bitta ikkita bo'lishi mumkin, qolgani mard. Agar biz ayollar xo'p deb tursak, erkaklarimiz mard, xudoga shukr. Mына ардактуу телекөрүүчүлөр, Өзбекстандын эл артисти, белгилүү актрisa Саида Раметовадан эң бир сонун тарбиялык маанидеги сөздөрдү кулагыңыздарга күмүш сырга катары каттыңыздар деген ниеттебиз. Анткени жакшы тилек жарымы ырыс дейт. Жакшы тилекти кылыш керек, анан ошондо Кудайдан сурасаңыздар калганын берет деген ниетте бололу. Ал эми алдыдагы чыгарма сиздердин маанайыңыздарды көтөрөт, андан соң жолугушабыз. Бизден алыстабай биз менен болгоңуздар. Анткени Саида Раметова биздин студиябызда дагы деле болсо сиздерге сонун кеңештерин айтып, эртеңки концерт жөнүндө дагы сиздерге маалымат бермекчибиз. Gözün çalkanar, seni menil öpken geçlerim. Ar bir günüm
Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, дал ушундай сонун чыгарма Мурадил Данияровдун аткаруусунда болду. Мурадил дагы эртең жылдын мыкты клиби деп аталган биздеги атайын сынакта ат салышып жаткан учур. Кимиси алдыда келатат, кимиси мыкты болду. Аны эртең көрөсүздөр. Ошондуктан бардыгыңыздарды дал ушул спорт ордосунда өтүүчү музыка сыйлыгы 2024 деп аталган аземге чакырабыз. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын эң масштабтуу долбоору сиздерди күтүп жаткан учур. Быйыл жылдагынан өзгөчөлөнүп, Борбор Азиянын жылдыздары сиздердин назарыңыздарга болмокчу. Дал ушундай мыкты инсандардын катарын толуктаган бизде Өзбекстандын эл артисти Саида Раметова. Манай жакшы? Рахмат. Эми Саида апа, биз ушул сиздин келгениңизге мына телекөрүүчүлөрүбүздүн дагы азыр чалуулар болуп атканын айтып атышат. Анан биз эми оюн ойнотуп коелу. Саида Раметова тууралуу мен сиздерге, ардактуу телекөрүүчүлөр, сыр сөздөрдү катайын. Жана айтты, өзүңүздөр билдиңиздер. Кайсы жылы турмушка чыккан, жана ошондой эле канчанчы жылы балалуу болушту. Дал ушул маалыматтарды бизге туура жана так айткан телекөрүүчүбүзгө эртеңки биздин дал ушул музыка сыйлыгы 2024 деп аталган аземибизге 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Демек, биздин студиядагы телефон номерибиз иштеп жатат. Чалууларды дагы кабыл алабыз. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик болсун дейт дагы Өзбекстандан келген эл артисти менен баарлашуубузду алды көздөй улантабыз. Телефон чалууларды кабыл алабыз. Демек, мен сиздерге кулаңыздарга күмүш сырга катары дагы айта кетейин. Саида Раметованын эң алгач кайсы жылы турмушка жолуна аттанган, жана кайсы жылы балалуу болду, бирок айтып өттү. Жана эгер биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз дал ушул конткой угуп аткан болсоңуздар, анда 2 чакыруу кагаз сизге ыйгарылып калышы мүмкүн. Эң сонун, эми Саида апа, ушул биздин кыргыз элине дагы деле болсо ушундай телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелу. Мына сиздин көрүүчүлөрүбүз абдан биздин Кыргызстанда аябай активдүү. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен? Саламатсыздарбы? Кайсы жерден чалып атасыз? Мен Камктан чалып атам. Аты жөнүңүз ким? Атым Нурзида. Ким дедиңиз? Байланыш үзүлүп калды. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бирдикти карап чыгыңыздар. Анткени деген сиздер атайын ушунча 7 миллион элдин ичинен сурулуп чыгып чалып атканыңыздарды бардыгыбыз билебиз. Ошондуктан бардыгыңыздарды күтөбүз. Демек, Саида апа, эми ушул мына биздин Кыргызстанга келдиңиз. Сизге көбүнчө эмнелери жагып атат, мисалга? Азыр тамактанган жерде дагы былтыр мактаган элеңиз дегендей. Биздин тамактар жактыбы негизи сизге? Жудем жакты. Ушу 5 бармак дейди, оокатты дедиңиз да. Шашлик, алек боорсак айнасы, Борсок, Жуда маза. Чалуу бар экен, саламатсызбы? Кайсы жерден чалып атасыз? Алло, саламатсыздарбы? Бишкектен. Аты жөнүңүз ким? Астра. Ким? Астра. Угуп атабыз. 25 жашынан турмушка чыккан. 25 жашынан турмушка чыккан дейт сизде. Туурабы? 25 жаш. Туура. Кол чалып коюңуздар. Мына телекөрүүчүбүз сиздин 25 жашыңызда турмуш жолуна аттанганыңызды байкап калыптыр. Демек, сизди куттуктайбыз. Сизге 2 кишилик чакыруу кагазды дал ушул биздин режиссерлорубуз жазып алат, сизге байланышат. Андыктан дагы деле болсо кийинки сурообузду күтүп атабыз. Ким деген, кандай суроо деген болсоңуздар, Саида Раметованын уулу кайсы жылы жарык көргөн, эң алгачкы туңуулу деп суроо катканбыз. Дагы ушул суроого дагы туура жооп берсеңиз, анда дагы сизге белектерибиз бар экенин айта кетели. 5 бармак деп калдыңыз. Өзүңүз дагы тамактардын кайсы түрүн көбүрөөк жакшы жасайсыз? Манмы? Мен энди Лутфуллажон хамма оокатты жакшы кыламан, лекин мана кайнанам рахмали, keyin uydagilariim, bolalarim ko'pchiligi meni oshimni yaxshi ko'rishadi. Oshni. Ketkichengiz oshdan battirib jeysiz. Ardaqli telegörүүчүлөр, dagы telegörүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Алло,
Кутмандуу кечиңиз менен кайсы жерден чалып атасыз? Саламатсызбы? 81-жылы 1-жылы Катуураак сүйлөсөңүз угулбай жатат. 81-жылы 1-жылы төрөлгөн. 81-жылы 1-уулу төрөлгөн дейт. Yo'q. Туура эмес, туура эмес. Кечирип коюңуз. Эми теле көрүүчүлөрүбүз атайын аракет кылып жаткан учур кайсыл жыл экенин укпай калгандар дагы бар болгон окшойт. Демек кийинки чалууларды кабыл алабыз. Саида Раметова апабыздын эң алгачкы уулу кайсыл жылы жарык көргөн, төрөлгөн бизче, Эми мына азыр энелик мээрим десиз, неберелүү болдуңуз дегенде, Небаралуу болдум. 7 та небарамыз бар. Анан эми ушул баягы энелик мээрим деген кандай экен сиздерде? Баягы эне болуу деген. Чогуу эне, Бибижан болдук да, Бибижан. Бибижан, сиздерде Бибижан дейбиз? Бибижан. Бибижан деген канака экен? Bibijalik yaxshi. Hali qaynanam aytardilar. Voy, hali danagidan mag'zi shirin bo'ladi. Navarali bo'lsang bilasan derdilar. Haqiqatdan ham navara juda ham shirin Lutfullajon. Hammaga mana shundoq mukofot, Allohning bergan mukofoti ilohim buyursin. Nevara, chevara, evara beganasini ko'rib yuraylik. Ular Bibijon deb kirsa xursand bo'lasiz. Joningizni berishga ham tayyor bo'lasiz. Mana bizda egizaklarım ham bor, Fatima Zahrolari. Ana. Bibijon deb dagы bizga birөө çalып калыптыр. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Кайсы жерден чалып атасыз? Саламатсызбы, Бишкектен чалып атам. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Сатылган. Биздин суроого жооп бере аласызбы? Кайсы жылы төрөлгөн? Кайсы жылы 67-жылы. Жок. Биз Саида Раметованын жылын эмес, өзүнүн баласы эң туңуулу кайсыл жылы төрөлдү деген суроо. 88 жок. Туура эмес, 88 yo'q, 88 Azizbek tug'ilgan ikkinchisi. Демек, башка теле көрүүчүлөрдү да кабыл алып көрөлү. Кийинки теле көрүүчүбүз бар бекен. Алло, саламатсызбы? Алло. Бир аз сыналгыдан алысыраак болуп туруп чалыңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Бизге бир аз тоскоолдукту дагы жаратып коет экен. Эми сиз ар бир сөзүңүздү байкасак, Саида апа, кайненем деп көп сүйлөп атасыз да. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле аябай эле мындай турмушта болуп келет го. Сиздин кайненеңиз кандай адам болду эле сиз үчүн? Кечке кайненем деп атасыз, аябай жакшы келин окшойсуз го. Qaynanam ham yaxshi edilar da, rahmatli qaynatam, qaynanam, hammalari. Qaynonam bolalarimga mana qarab, meni ishlashimga sharoit yaratib, doim xuddi onamdek mehribon edilar, rahmatli qaynonam. Keyin menga ham doim aytardilar, "Sen menga nima qilsang, ertaga qaytar dunyo. Ikkita o'g'ling bor. Agar sen menga yaxshi kelin bo'lsang, senga ham yaxshi kelin uchraydi" deb. Voy oyijon, albatta yaxshi kelin bo'lishga harakat qilaman. Menga ham albatta ertaga ikkita o'g'lim bor, ikkita kelin keladi deb. Mana o'zim qandoq yaxshi xizmat qilgan bo'lsam qaynonamga, biz juda ham yaxshi edik. Ona boladek edik qaynonam bilan. Sirdosh, juda. Chunki Jumadla bitta o'g'il-da, 5 qiz. O'sha uchun men qaynonam o'ksimasinlar yuraklari va bitta o'g'limga shunaqa kelin uchradimi demasin, artist kelin-da demasin derdim-da, Lutfullajon. Sizlarda da artist degan. U paytda artist kelinni kelin qilish qiyin edi. U hozir artistlarga topish oson. Hozir artistlar birinchi ketadi degiz. Biza paytda qiyin edi. Ana shuni men yil davomida isbotladim, harakat qildim yaxshi kelin bo'lishga. Keyin o'zlari aytishdi, qaynana, qaynata hammalari voy, yaxshi ham artist deb anaqa qilmagan ekanmiz, artistdan ham yaxshi kelin chiqar ekan u deyishdi. Qo'l chavlar bo'lsin. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай музыка телеканалынын тарыхында дал ушул студияда кыргыз элине өзүнүн өнөрүн көргөзүп, кыргыз эли менен учурашып турган биздин Саида Раметова апабыз болду. Сахнага сизди узата берели.
Çıkayım mı? Сахнага чыгып, сиз даярданыңыз, сизди ырдатпасак болбойт да. Сиз аш эле айтып кетпесеңиз болмойт. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бириңиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга эртең 24 декабрь спорт ордосунда саат 16:00 түз эфир, сиздердин маанайыңыздарды көтөрөбүз. Кызыл килемден келип көрсөңүздөр болот. Ал эми андан сырткары дал ошол учурда саат 18:00 биз сиздерди спорт ордосундагы мыкты концерттен күтөбүз. Ал эми биздин коногубуз Өзбекстандын эл артисти, мыкты актриса жана тарбия жактан өзүнүн мыкты экенин далилдеген биздин сүйүктүү актрисабыз Саида Раметова сахнада. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөгүдөй биздин мыкты актриса айым республикабызга келип олтурат. Эртең дал ушул бизди спорт ордосунда сиздерди кучак жайып тосуп алабыз. Андыктан бардыгыңыздарды күтөбүз. Кош келиңиздер дейли дагы. Алдыдагы сонун чыгарма бир гана сиздердин урматыңыздарга болсун. Демек, бардыгыңыздарды 24 декабрь эртең саат 16:00 Кызыл килем, ал эми 18:30 сиздерди чоң концерттен күтөбүз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы уюштурган музыка сыйлыгы быйыл өзгөчө болуп жаткандыгын бардыгыңыздар көрүп жатасыздар. Ошондуктан бул кечеде өзүңүздөрдүн мыкты экениңиздерди далилдеп Ташкентке жолдомо алууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бардыгыңыздарды күтөбүз. Анда назар салалы. Kursağın tok bu bağlam, manayın çok bu bağlam.
нерсе көрүп калса балама деп ала койгон чоңою бер жетсем да мен сизге эркелеген баягы кичинекей калганмын бала бойдон апа апа кебай артыгым жанымдан да апа кебай ажаруу барынан да апа кебай периштем апа бакай жолугум салынганда апа кебай артыгым жанымдан да апа кебай ажаруу барынан да апа кебай периштем апа бакай жолугум салынганда колумдан гана келбейт колумдан келсе эгер узун жолун өмүрдүн өткөрбөй тосор элем жалындаган жаштыгым мезгилди артка кайрып апаке белек кылып сизге арнап коёр элем колумдан гана келбейт таппаймын амалымды ак бастырбайт болчумун капкара самайыңды бырыштардан бекетип мен коргоп жүрөр элем бир өмүр сезиги жок жаркытып маңдайыңды апа жаркытып маңдайыңды апа кебай артыгым жанымдан да апа кебай ажаруу барынан да апа кебай периштем апа бакай жолугум салынганда апа кебай артыгым жанымдан да апа кебай ажаруу барынан да апа кебай периштем апа бакай жолугум салынганда апа кебай артыгым жанымдан да апа кебай ажаруу барынан да апа кебай периштем апа бакай жолугум салынганда апа кебай артыгым жанымдан да апа кебай ажаруу барынан да апа кебай периштем апа бакай жолугум салынганда Музыка сыйлыгы 2024. УТРК жана музыка телеканалы быйыл Борбор Азия жылдыздары менен биргеликте жылдын мыктыларын аныктайт. Кеченин коноктору Каракалпакстан Ажинияз Кожамбергенов, Казакстан Макпал Жунусова, Рахымжан Жакайымов, Эркебулан Кумаров, Өзбекстан Саида Раметова, Ситора Улугбек жана Кыргызстандын мега жылдыздары. Концерт учурунда өзгөчө шаңдуу маанай тартуулаган көрүүчүгө Ташкент шаарына жолдомо уйгарылат. Кеченин алып баруучулары Арген Эрнисбеков, Алиман Исенкалык кызы 24 декабрь 16:00 Кызыл Килемде, 18:00 спорт ордосундагы чоң концертте көрүшөбүз. Билеттерди Кассир Чекит KG жана Тикет Чекит KG сайттарынан онлайн алсаңыздар болот. Ал эми офлайн алуу үчүн 0772 78 78 43 номери кызматта. Музыка сыйлыгы 2024. Жаңы жылдык маанайыңызды музыка менен баштаңыз. Бир гана сиздердин маанайыңыздарды көтөргөн Muz Live көрсөтүүсү музыка телеканалында. Музыка телеканалында дагы деле болсо Каракалпакстандан келген бүгүнкү күндөгү кыргыз ырчыларын жылдызын жандырган, кыргыз ырчыларын хит кылган ырлардын жаратуучусу Жаратман, сиздер шаңдуу кол чаап тосоласыздар деген ниеттебиз. Ажинияз Кожамбергенов Каракалпакстандан келди. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hazır qo'shamiz. Do'stlarga emas. Do'stlar shunga qish ketishlar alar. Hurmat beraylik Ajiniyaz.
Кол чабуулар болсун. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Каракалпакстандан келген Ажинияз Кожобергеновду биздин дал ушул өзүбүздүн төрүбүзгө чакыралы. Келиңиз. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Эң сонун. Сизди дал ушул Улуттук телерадио берүү корпорациясынын ичинде жайгашкан музыка телеканалында түз эфирде жолугутканыбызга абдан кубанычтабыз. Ажинияз Кожобергенов өзүңүздөр билгендегидей кыргыз ырчыларынын багын ачкан Гүлнарам, Бир кесе чай жана ошондой эле ата досум Айтор мен деген хит ырлардын жараткан жаратман обончусу студиябызда конокто. Дагы бир жолу кол чабуулар болсун. Куш келиптирсиз. Рахмет. Маанайлар жакшыбы? Аллага шүкүр, рахмет, жакшы. Ажинияз дегенде эле биз сизди элестетебиз, ар дайыма бошобой эле обон жазып аткан. Эмне жаңы обондор чыкпай атат? Казыр энди ошо жаңа жыл кечесинде бир гастрол концертлер менен, тойларыбыз менен алыста болуп атыр. Бир күн Казакстанда, бир күн Москвада, бир күн Кыргызстанда колубуз тиймей атат. Кудайга жаңа жылдан кийин передовой истейбиз. Ушул сизде Ажинияз Кожобергеновдо эргүү кайсы учурларда келет? Мындай хит ырларды кантип таап аласыз? Мынтип ойлонуп отуруп, мына жерин алыш керек деген сыяктуучу. Эргүү, лихам. Биринчи бар нерсе сол бир Алладан деп ойлойбуз. Биз энди бир сону бир калкка жетирип, сол Алланын берген таланты кала берсе, сол музыка боюнча окуган билимибизди келип чыгып, сол калкка жакшы кошуктарды дөйрөтөбүз. Каракалпакстандын мыкты композитор экениңизди билебиз. Сиздин ырларыңыз Борбор Азияда, түрдүү мамлекеттерде которулуп ырдады. Анан ушул максаттарыңызды сиз мисалы үчүн Гүлнарам деген ырыңызды, Бир кесе чай деген ырыңыз TikTok аркылуу көтөрүлдү да. Анан ошондогу сезимдер менен бөлүшөлүчү. Сиз аны мындай хит болуп кетет деп ойлодуңуз беле? Енді бірінші ар кимде жакшы ниет болот го. Калкка унаса экен, калкка бир макул болсо экен, калк жакшы көрсө экен деп эми бул биздин биринчи әнибиз эмес. Будан алдында менин достум, башка да әндерибиз бар, кошукларыбыз бар. Албетте калкыбызга жакшы, качественный материал берүүгө биз аракет кылабыз. Анан азыркы учурда ушул сиздин чыгармаңызды ушул аткарган азыркы Бир кесе чайды канча мамлекет ырдады? Бир кесе чайды ушул жылдын жаз айында бир эсеплап чыкканыбызда 19 эди. 19 мамлекеттен. Анын ичинен Кыргызстанда Арслан Садыбакасов аткарды. Да. Сиздин уруксатыңыз менен. Конечно. Албетте. Дал ушундай Арслан Садыбакасовдун чыгармачылыгынын жолуна дагы кайсы бир деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизди деп ойлойбуз. Анткени бул чыгарма YouTube тармагында дагы Арслан Садыбакасов үчүн дагы мындай эң көп көрүлгөн клиптеринин, ырларынын катарын толуктады да. Анан акчолтой ырларды табууда Ажинияз Кожобергеновдун эргүүсү кайсы учурда келет болду экен? Эмне учурда мындай кантип кыялданганыңызда ушул ырлар чыгып баштайт? Самый главный көңүл тыныч болуш керек. Көңүл тыныч, семья тыныч болуу керек. Сол кезде адам жакшы зат дөйрөтүүгө болот. Эркин болуу керек адам. Свободно. Кызыгы ушул сиздин ырларды мындай чыгарар менен эле хит болуп кетет да. Анан аранжировкасын деле өзүңүз жазасызбы? Аранжировкада өзүм жазамын, сөзүн да өзүм жазамын, намасын да өзүм жазамыз. Анан азыркы учурда мисалы үчүн сизге мисалы баягы көптөн бери мисалы үчүн ырчылар бар да, ушул популярдуулуктун эмне экенин биле бербеген, ушул бир ырым ушунукундай хит болуп кетсе экен деп тилек кылган ырчылар бар да. Мисалы үчүн ошондой ырчылар эгер сизге кайрылса, сиз гарантия менен жазып бересизби? Мисалы үчүн могу ан же могу ыр сөзсүз түрдө хит болот деп. Енді ондай гарантия берүү еш композитордун колунан келмесе керек. Себеби адамдын өзүнө бир Алла Тааладан бир
аумет удачный бір человеклар болады өзі. Сондай нәрсе берілмесе пайдасы жоқ. 100 000 доллар пұл төгіп, бір қосын хит болмауы мүмкін. 1000 сом пұл түкпей, бір қосын хит болуы мүмкін. Бұл бәрібір аумет Буйруктан, буйрук. Алладан. Ең жақшы, анан биздин музыка телеканалына дагы ушул сыйлык тапшыруу аземине мамлекеттик телеканалдын официалдуу чоң долбооруна келип атканыңызга дагы да кубанычтабыз. Анан кандай сезимдер болуп атат? Эртең Ажинияз Кожобергенов Кыргызстанда экинчи жолу ырдап атат. Мунусунда деген улуттук телерадио берүү корпорациясынын музыка телеканалынын сыйлык тапшыруу аземине келип отурасыз. Эртең сизди кыргыз эли кандай күтөт деп ойлоп атасыз? Енді алдыңғы бірінші сапар келгенімізде бізде тек қана бір кесе шай қосығымыз бар еді. Енді бұл сапар осы 2024 жыл шыққан Гүлнарам қосығымыз бар. Және де қырғыз еліне бір қадам болса да жақын болып қалдық. Біз қырғыз елін қатты жақсы көреміз, қатты сыйлаймыз. Сол Қырғызстанға бізді шақырып, сол мұрат еткен уақытта біз ешқандай отказ жасамай, қуанып, сол күнге барамыз Алла берсе. Жаңа жыл байрам кейфиятында қырғыз халқына жақсы қосқыларымызды атқарып қайтамыз. Ең сонун. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, эртең дал ушул Ажинияз Кожобергеновдун аткарып аткан чыгармасында бийлеп өзгөчө өзүңүздү активдүү көргөзгөн болсоңуз, сизге Ташкентке дагы жолдомо беребиз. Ошондуктан бардыгыңыздарды бул көрсөтүүгө көрүп, анан албетте чер жазып, балким биз менен чогуу Ташкентке чогуу барып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан бардыгыңыздарды эртең 24 декабрь спорт ордосунда жыл мыктыларын тандоо аземине чакырабыз. Музыка сыйлыгы 2024 спорт ордосунда өтөт. Андыктан бардыгыңыздарды дал ошол кечеден күтүп калалы. Эми дагы бир суроо. Азыркы учурда ушул хит ырларды жаратып атасыз. Анан ар кайсы жактарда сиздин ырларыңыз жаңырып атат, чакыруулар болуп атат. Азыр ырларды жаратпай калганыңыздын бирден бир себеби ошол болушу мүмкүн деп ойлоп атамын да. Колуңуз тийбей атат. Колуңуз тийбей атат студияга отурганга. Анан жолдо баратып же самолетто же учакта, поездда баратканыңызда ушул эргүү келип калып атабы мындай? Баягы келет го мисалы үчүн. Идея келеді бар. Ошондо эмне кыласыз? Диктофонго жаза каласызбы? Диктофонго жазып, диктофонда қазір жазып қойған әніміз көп. Оны студияға барып чыгарууга убактыбыз болмай атыр. Қазір біз көплеген концертлерге барып атырмыз. Хам ертең Ташкентте 28 январь күні Өзбекстанда бір жақсы бір қосықшы қызымыз бар, Севинч Исмаилова. Біздің проектіміз, біздің істеп жатыр. Қазір өзіміздің жұмысты тоқтатып, соның концерт үшін хиттар жазып жатырмыз, Алла берсін. Севинч Исмаилованың концерті 28 январда Ташкент шаарында өтөт, Дружба народов, халыклар достук сарайы. Азыркы учурда ошол эми сизге мындай айтканда заказ берип, өзүңүздүн шакирттериңиз, өзүңүздүн чыгармачылыкта сыйлаган ошо Каракалпакстандагы чыгармачыл инсандар Алишер Байниязов, Бауырбек Арапбаев, өңдүү таланттар сиздин ырларыңыз менен Каракалпакстанда хит болду да. Менин жарым Москва беле? Алишерлер аткарган дуэттин. Шетелдерге кетип калды, Казакстан, Россияга кетип калды деген әнди. Мисалы үчүн сиз Алишерге саттыңыз да, Алишерге жаратып бердиңиз. Аны ырдаш үчүн Алишерден уруксат алыш керекпи, сизденби? Жок, енді мен ол әнді бүкіл несін жаратып, мен ол екі әншіге тапсырдым, мен ойыннан шықтым. Сіз эч качан кийлигише албайсыз. Бул деген сиздердеги мындай Каракалпакстандагы бир өзгөчө мамиле экен да, чыныгы өнөр дүйнөсүнө кайсы бир деңгээлде атайын мыкты деңгээлде ушинтип көңүл бөлөт экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөр, бизде мисалы үчүн кээ бир ырларды баарыбыз эле жакшы көрүп ырдай беребиз, бирок Каракалпакстанда бир гана адамга энчиленип берилет экен. Ошол гана инсан ошол ырды эгер Ажинияз Кожобергенов жазган болсо дагы, эгер сиз ошол ырды аткарып, сиз ошол ырды шөкөттөп алып чыккан болсоңуз, ал ыр сиздин гана аткарууңузда жаңырат экен. Мына жакшы жаңылык экен. Мындайды биз салтка айландырып алышыбыз керек экен. Эң негизгиси
Ажинияз Кожобергеновдун концерти Каракалпакстанда өттү. Мен 2-3 концертиңизге тең барып катыштык. Эл ушунчалык сизди жакшы кабыл алат экен да. Анан ошол эле учурда башка ырчылар ырдап жатты. Анан сиздин ырларыңыздын динамикасына карап кабыл алабы же сиздерде ошол темпти аябай жакшы бийлеп ырдаганга ылайыктуу ырларды жакшы көрүшөбү? Біз har дайым қосық жаңа қырғыз тілінде ыр дейміз ғой. Таза ыр дөреткен кезде өзіміздің біздің жөнелісіміз бар, стиліміз бар. Өзіміздің стильменен har дайым халыққа сол бір необычный материал бергіміз келеді. Біріншілерден болып. Соның үшін бәлкім халқымыз жақсы көретін шығар. Айта кетелі, ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, дал ушул биздин Медер Сагынов деп азыркы учурда дебютка ат салышып аткан талантыбыздын дагы чыгармасы Гүлнарам деген ыры бүгүнкү күндө YouTube тармагында 39 миллион болуп өтө рекорд коюп, өзүнүн талантын өсүүсүнө Ажинияз Кожобергеновдун салымы бар экенин айталы дагы. Дал ушул ыр жөнүндө сүйлөшөлү. Ушул ырды дагы кыргыз ырчысына энчилеп берди. Кыргыз ырчылар эч качан ырдай албайт. Бир гана Медер гана ырдайыш керек. Бул жагында Медердин кайсы бир деңгээлде багын аштыңыз десек болот. Чыгармачылыктагы Медер Сагынов деген бир жаңы ысымды кыргыз сахнасына Борбор Азиядагы Казакстанга барып келдик. Жакында эле ошону барганыбызда дагы ушу сиздердеги Медер Сагынов дегендин ыры образы жакшы жараткан деп угуп калдык да, ушундай сөздөр болот деп. Ошол нерсенин мисалы үчүн сиздин ырыңыз аркылуу болду да. Бул сезим сизге кандай таасир этти? Мисалы үчүн ошо дагы бир Кыргызстан, өзүңүз Каракалпакстанда туруп алып, Кыргызстандын ырчыларын жылдызын жандырып атасыз. Енді бағанағы айтқандай, бұл тек менің қолымда емес, енді өзінің де таланты бар, өзі де бір әрекет жасап. Арслан Садуакасов деген бір жаңағы қырғызстанлық бір ініміз, сол менен бір кесе шай қосығымызды алып, қырғызша перевод қылып айтып шықты. Видеоклипін алды, социал сетлерге салды. Ondan кейін ол маған хабарласқан. Сонда менің бір досым бар. Сол Гүлнара әніңізді сұрап атыр деп ортаға түсіп, сондай қылып сол жігітке берсек қалай болады, рұқсатыңызды бересіз бе деп. Соңменен келіскен алды, өзара договорымызбен келіскен алды. Болды, береміз деп через сол Арслан арқылы хабарласқан. Бергенбіз. Анан ошо менен ийгилик жаралып калды. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун баарылашуу болуп жатат. Сыртта суук, студиябызда жылуу. Албетте, Ажинияз Кожобергеновдун мыкты чыгармалары бир гана сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Ал эми алдыдагы концертибиз тууралуу чакан роликке кезек берели. Анткени кызыктын баары алдыда дейли. Себеби мыкты чыгармалар бир гана сиздердин назарыңыздарга сунушталчу күн эртең экенин эсиңиздерден чыгарбайлы. Кызыл килем 14:00-дө, 16:00-дө, ал эми биздин дал ушул 18:00-дө сиздерди спорт ордосунун ичинен чоң концерттен күтөбүз. Демек, Каракалпакстандан келген, Өзбекстандан, Казакстандан келген коноктор дал ушул сахнада сиздерге өз чыгармачылыгын тартуулайт. Демек, бардыгыңыздарды дал ушул жерден күтөлү. Ал эми Ажинияз Кожобергеновго эркин микрофон берелик дагы. Элди концертке чакырып, кызыгы жаңы жыл менен куттуктап дегендей. Болды. Бүткүл Кыргызстан Республикасы халкын, Кыргызстандагы биздин косукларыбызды тыңлайтын барча жакшы инсанларды эртеңги боло турган спорт ордасында боло турган үлкөн концертке чакырып калабыз. Биз Каракалпакстандан сиздер үчүн келдик, сиздер биз үчүн концертке келиңиз, Алла берсе. Келе турган жаңа жыл байрамдары куттуу болсун, ар бир үйдө жакшылык болсун. Кыргыз, Каракалпак, Казак, Өзбек бауырларыбыз баарыбыз бир тууган, жакшылыкта көрсөйүк. Рахмет. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы ыраазычылык айталы. Дал ушундай мыкты позитивдүү маанайды тартуулаган Ажинияз Кожобергенов бүгүн биздин студиябызда конокто. Азыр сахнага сизди узаталы дагы өзүңүздүн популярдуу болгон Гүлнарам кошогун укпасак болбойт. Гүлнарам ырын сунуштоо үчүн сизди сахнага чакыралы. Ал эми ардактуу демек, азыр назарыңыздарды биз дал ушул биздин студиябызда
эң бир сонун чыгармаларды аткаруу үчүн дал Казакстанга белгилүү, Каракалпакстанга белгилүү, Өзбекстанга белгилүү, Айтор Борборайзага белгилүү Ажинияз Кожобергеновдон мыкты чыгарма биздин хиттердин аткаруучусу сиздердин назарыңыздарда болсун. Кабыл алабыз, бийлегенче жыргаганча отуралы. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozirgi qo'shig'imiz yer yuzidagi barcha kunlar atli qizlarimizga arnaladi. Hurmat bilan Ajniyaz. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой, салам менен салам, мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені гүлнарам. Жаным деп гүлнарам, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой, салам менен салам, мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені гүлнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман, енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман, енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Кол чабуулар болсун, ардактуу телегөрүүчүлөр. Эң сонун Ажинияз Кожобергеновго ыраазычылык айталы. Эртең кызыктын баары спорт ордосунда болот, ысык болот. Ошондуктан бардыгыңыздарды дал ушул кечеде күтүп чакырабыз. Келиңиздер, өзүңүздөрдүн маанайыңыздарды күтүп, көтөрүп, жаңы жылды биз менен тосуңуздар. Ал эми төмөндөгү чыгарма Данияр Эрматов ырдайт, сиздер үчүн кабыл алып коюңуздар. Ekobüzdün baktığımız beken baylanu eken Men dep sokkon жүрөгүмдөн ey haylanıp ketem Siz dep turgan sözüңө canım arbalıp ketem Mahabattın gücüne kede tаңгалып ketem Жаным та
ушундай сонун позитивдүү маанайда биз иш сапарыбызды алды көздөй улантабыз. Анткени өзүңүздөр көргөндөгүдөй биздин студиябызда улам чет мамлекеттен келген, Борбор Азиядан келген мыктылар гана биздин студиябызда орун алды. Ал эми дал ушундай күндө ниет кылып тилек кылган уулуңуздар Лутфила Бусурманкул уулу менен бүгүн 2 саат бою сонун эфир болот деген ниетте бололу. Анткени жакшы тилектин жарымы ырыс дейт. Ушундай жакшы ырыстуу адамдардын катарын толуктаган Казакстан мамлекетинин эл артисти, биздин сыймыктуу инсаныбыз, кыргыз элине дагы өтө белгилүү кыргыз ырларын аткарып жүргөн кол чабуулар болсун, Макмал Жунусова эжебиз келди. Охой! Казакстандын примадоннасы. Көп рахмат. Кудайым буйруса, мына эже, кош келиптирсиз. Кош келдик. Сиздин ырларыңыз менен чоңойгонбуз, сиздин ырларыңызды көп укчубуз. Мына ошентип баягы тагдыр, насип, буйрук болуп сиз менен эфир алып барып жатканыма абдан кубанычтамын. Мен де кубанычтымын. Шакыргандарыңызга көп рахмат. Кош келипсиз. Кош келдик. Эң алгач эле бизде белек деп коет, сиздерде согат дейби эле. Иә. Белек. Подарка. Иә. Азыр айтып эле. Сыйлык. Иә, мен де сизге сыйлык алып келдим, міне. Мынау менің осы кеше ғана Қытайдан жетті. Бұл қазіргі заманауи дейді ғой. Флешка түрінде, ішінде 300-дей шығарма бар. Әндер, менің бейнебаяндарым. Соны енді қазір Қырғыз мемлекетінде бір кісіге сыйлық жасасаңыз ойнатып, ертеңгі мына концертіміз сәтті өтсін, спорт сарайында жыл таңдауы, осыған сіздер шақырып, мен Алматыдан алып ұшып бүгін жетіп келдім. Біреу мынау сізге сыйға, өзіңізге. Лутфиланың архивінде біздіңде әндер жүрсін, ішінде қырғыз әні де бар. Сыймық Бешекеевтің «Қачан келесің» деген әні бар, ішінде мен орындаған. Содан кейін енді соңғы шығармалар, бұрынғы айтылған шығармалар, бейнебаяндар. Бірақ енді бүгінгі телегөрүүчүлөрдүн біреу ұтып алады ғой енді. Алла қаласа. Ардактуу телегөрүүчүлөр, мына менин колумда бирөөсү мага белек болду. Албетте эң бир сонун баягы жакшы адамдын жанында ар дайыма ушундай толкундануу сезимдер пайда болот экен, сүйүктүү телегөрүүчүлөр. Чындыгында мен бир башка планеталарда эле учуп жүргөндөй болуп атам. Улуттук телерадио берүү корпорациясы музыка телеканалынын ичинде өзгөчө жаңы ачылыш десек болот. Музыка телеканалынын тарыхында биринчи жолу дал ушул студияда Казакстан, Өзбекстан, Каракалпакстандан келген таланттар менен чогуу отуруп атканыма абдан кубанычтамын. Эми дал ушул белекти бирөөсү сиздики болуп калышыңыз мүмкүн. Караңызчы, бактылуу адамга жолуксаң ушундай бактылуу нерсесин тартуулайт экен. Бул ырлардын жыйнагын дал ушул бизге жөн гана суроолорду узатып утуп алышыңыз мүмкүн. Сиздерде тұсаукесер болайын деп атыр ғой. Мына биринчи жолу бизге алып келип атасыз. Биринчи алып келип атыр. Мына, ардактуу телегөрүүчүлөр, ысыгы менен бисмилла деп биздин колубузга түшүптүр. Жада калса Макмал апабыз да угал экен. Ичинде кандай андар бар экен билбейт экен. Башкысы биз тушоосун кесип атабыз, ошондуктан бул дагы болсо ийгилик деп билейли. Демек, сүйүктүү телегөрүүчүлөрүм, биздин сүйүктүү ырчыбыз ал ушул биздин студиябызда болуп жатат. Эми өзгөчө суроолорду берген телегөрүүчүлөрүбүзгө эртеңки концертке 2 кишилик чакыруу, андан сырткары Макмал апабыздын белегин берели. Андан сырткары дагы биздин Адекс деп аталган эң бир жакшы жылмыктылары ушул музыка телеканалындагы биздин өнөктөшүбүздүн дагы белеги бар экенин айта кетели. Ал сиздерди Ташкентке алып барып эс алдырып келет. Демек, бардыгыңыздарды Ташкентке жолдомого дагы чакырып өтөлү. Ал эртең 24 декабрь спорт ордосунда болот. Эми куш келипсиз дагы. Биз ушунчалык мен баягы толкунданып, чындыгында айтканда баягы ниет кылсаң анан ошол ишке ашат экен да. Кичинекей мезгилибизден ушул студияларды кыялданат элек, анан студияга келгенден кийин башкарчылар менен сүйлөшкүн келет экен, ошолордун баардыгы мына бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Макмал Жунусованын бала кездеги кыялы эмне болду эле? Осы ән ғой. Бала кезден мен 4 жасымнан ауылдың үлкен сахнасында ән айткам. Кішкентай 4 жасымнан мені шығарған екен. Бүкіл ауыл маған жаңағы тамсанып, осы қыздан бір үлкен әнші шығады деп баталарын беріп, сол 6 жасымнан есімде.
6 жасымнан мен өзімді халық артисі деп хабарлайтынмын. Иә, сөйтіп ана өзім білмеймін ол халық артисі деген не екен. Ана радиодан естиміз ол кезде, телеарна жоқ біздің жақта. Роза Бағланова халық артисі деп хабарлайды ғой радиодан. Соны мен жаттап алғам ғой, бірақ халық артисі Мақпал Жүнісова деп өзімді хабарлайды екен. Сөйтіп міне кішкентайымнан үлкен кісілердің батасын көп алдым. Содан қалаға кеттім, қалада содан кейін музыка мектебінде оқыдым. Астанада, ол кезде Алматы Астана ғой енді. Сол жерде қобыз классын бітіргем. Иә. Ал енді ән деген ол менің нағашы жұртымнан, анам жақсы ән айтқан. Сол арманым үлкен әнші болып болды. Роза Бағланова апаларым сияқты, Бибігүл Төлегенова апаларым сияқты сол әнге бейім болдым. Сол ән жағы мен алып кетті енді. Мына қобыздан негізі лауреат деген атақтарым бар. Иә, кезінде конкурстарға қатысып, мектепте жүргенде үлкен конкурстарға қатысқанмын. Мақпал Жүнісова дегеніміз деле биздин ушул мисал үчүн бир жөнөкөй инсан, анан адамдык сапаты бийик инсан, ушундай кичипейил адам экениңизди билебиз да, баягы ырдап атканыңызда эле чыгып калат го мындай. Иә. Ошентип өзүңчө картина түзүп аласың го. Иә. Башында ошондой элестетчүмүн, чындап ошондой экенсиз. Анан сүйлөшкөнүбүздө деле мына ушул сапат бул сизге кимден калган? Балким апаңыз, балким атаңыз, же болбосо халк сизди ушундай кылып тарбиялап койдубу? Жоқ, мен өзімнің нағашы жұртым жаңа айтып отырмын ғой. Сондай өзді, жалпы өзіміздің отбасымыз қарапайым отбасы бізде. Менің әкем марқұм болып кетті, 58 жасында кетіп қалды. Бірақ сол үлкен зил машинесін айдаған шопыр қызметінде болған. Иә, анау Брежневтен алтын сағат киген кісі. Кезінде Брежнев деген болды ғой, Совет одағында. Сол кісіден алтын сағат киген қолына. Иә, сондай үлкен өз ісінің маманы болды. Шешем 12 бала дүниеге әкелді. Иә, үлкен ана, құрметті ана. Сол ортаншысы мен болам. Сонан кейін шешем де сондай ашық кісі, қарапайым ортада өскенбіз. Сол халық тәрбиелейді ғой жалпы әншілерді. Халық өзі тәрбиелейді. Халық өзі ортасына әлгі көре-көре көсем боларсың, сөйлей-сөйлей шешем боларсың дегендей, халықтың арасында көп боламыз. Сахнада жүргеніме 45 жыл. Мына. Иә. Сіздің жолыңызда келет ағыз. Иә. Сондықтан да мен өзімді бақытты сезінемін халықпен бірге. Халықтың алдына шығып, әнімді айтсам, бір жеңілденіп, сол кісілермен сұхбаттасып, қонақта көп болам халықтың ортасында. Сол халық өзі тәрбиелейді. Сосын ата-анадан да тәрбие ғой енді. Бала кезімізден сол көпшілік жерде болдық. Мен енді интернатта оқыдым. Одан кейін жатақханада 9 жыл тұрдым. Иә, бәрі бірден маған келе қалған жоқ. Соның бәрін өз жолымда бәрін өткеріп келе жатырмын. Баяғы айтып қойдық қоп, қиыншылықсыз игілікке жету қиын дейді. Қиын, иә. Мақсатсыз адам қалақсыз қалған қайықтай дейді. А сіздің мақсатыңыз кішкенекейіңізде эле ушул халық артисті болуш, эл артисті болуш. Армандадым ғой. Армандаған қиялдарыңыз ошого жеттіңіз. Жеттім. Анан эми мына ошентип Кыргызстанга дагы барып жылмыктыларына катышсам, музыка сыйлыгын тапшырсам деп кыялданган экенсиз. Ага дагы жетип атасыз. Иә, оған да жетип атырмыз. Осы Кыргыз жаңа айтып кеттім ғой. Сеймик Бешекеев ағамыздың Қажан келесің деген әні өте бір сондай жылы қабылданды. Қазақстанда да, Қырғызстанда да. Жалпы енді қырғыз-қазақ біз бауырымыз ғой енді, көршіміз. Сондықтан да бізге қырғыздың әндері өте қатты ұнайды. Иә, мына Нарын деген бауырымның кейін кезде мен әндерім қатты ұнатып жүрмін. Жас әнші ол. Өзі тек эстрадамен ғана айтпайды. Мына қомызбен де, фольклорды да, өзі өлең жазады, ақындығы да бар. Жалпы 8 қырлы бір сырлы жігіт екен. Болашағынан үлкен үміт күтуге болады. Өте әндері өте жақсы шығып жатыр. Сондықтан енді біз Нарынның әнін көп тыңдаймыз. Жаштардан, е? Жастардан да. Енді үлкендерден мен сіздердің ел артисі жаңағы Саламат Садықова. Садықованы өте жақсы көремін мен. Бұрынғы
жаңбыр төктү Түгелбай Казаков деген мыкты башылбай. композитордун мыкты. Иә. чыгармасын аткарган. Сол Саламат апамды жақсы көремін. Иә, жалпы қалғанда қырғыздың жалпы әншілері өте мықты. Менің марқұм күйеуім де осы Қырғызстанда қонақта талай рез болған. Сол кезде алдымызда үлкен қырғыздың жастары да, орта буынды әншілер де ән айтты, көптеген әндерді айтты. Сонда ғашық болып кетті ол кісі. Қандай керемет қырғыздың әндері деп. Ана әндеріңіз енді күшті ғой әлгі. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің, Алатаудың бөгіне. Сондай күшті өлең енді. Бұны бізде Қазақстанның екеуің біреу жатқа білет десем, мен қате айтпаймын. Ең соны. Мына сіз келгенде мен біздің студиябыз улам ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн ысыгыңыздар менен бизди кызытып атасыздар. Мен кайрадан убакытты чозгум келип атат да. Баарлашып сиз менен кечке отургусу келип атат. Анткени баягы кыргызда айтып коет, ширин сөздөр болсо жан дүйнөң эргийт дейт го. Анын сыңарындай сиздин ар бир сөзүңүз анан кыргыздын баардык эле ырларын жаттап алыптырсыз да. Машинаңызда жалаң эле кыргыздын ырлары окшойт дейм. Биз мынаны дискиңизди алып алып эми биз угуп жүрөлүк да, сиздин ырларды жаттап алалы. Анан эми сиз жаттап алган ырларыңыздан кыргыздын ырлары. Болашакта мына сиздердин жастарыңызбен де кос дауыста өлең айткым келет. Мисалы Нарыммен де мисалы бір жақсы бір кыргыздын әндерин, сосын казактын әндерин солай достугумуз жарасып, болашақта қырғыз бен қазақтың сәлемі бұзылмасын деп тілеймін. Музыка деген адамды жақындастырады ғой. Сондықтан да біздің көршілес мемлекетіміз Қырғызстан аман болсын. Мына жаңа жылда жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын, әншілеріңіз көп болсын, жыршыларыңыз көп болсын. Енді Тоқтоғұл бабамызды біз өте қатты сыйлаймыз. Кезінде мен де Тоқтоғұл атамның атын әнме қосып, Тоқтоғұл мен Жамбылдың өлеңдерін жарыс айтып жүрмәді қазақ қырғызың, Тоқтоғұл мен Жамбылдың өлеңдерін. Бұл әнді мен Азия даусында да айтқам. Кезінде халықаралық сол жауып тастады ғой, өкінішке орай. 14 жыл халықаралық конкурс керемет болды, бірақ сол біреулерге ұнамады ма әйтеуір жауып тастады Азия даусы. Ошондай біреулер көп тосқолдық қылып. Көп жерде ошондай біреулер ойнап қояды. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, менин колумдагы турган диск биздин Макмал Жунусова апабыздын чыгармачылыгындагы эң бир сонун алтын тамгалар менен жазылган мыкты чыгармалары сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Бул белекти утуп алуу жөн гана оңой. Ал үчүн биздин номерге чаласыз дагы Казакстандан келген Макмал Жунусовага өзгөчө суроо берген телекөрүүчүбүзгө дал ушул дискти белек кылабыз атайын. Андан сырткары, бул жерде байкасак атайын YouTube тармагында, интернет жаатында уксаң дагы болот экен, видеого салып көрсөң дагы болот экен. Айтор бардык түрү ушул бүгүнкү күндө заманбап флешка формат деп коет. Флешка формат, Флешка формат. Машинеде де косуп кое бересиз, машинеде болса. Флешка ыңгайлуу экен бул. Ыңгайлуу нерсени мына биздин Казакстандын эл артисти, биздин коногубуз сиздерге белек кылып алып келип отурат. Макмал Жунусовага өзгөчө суроо бериңиз. Дал ушул өзгөчө белекти андан сырткары эртеңки концертке чакыруу кагазды утуп алууга толук кандуу сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Андыктан биздин байланыш телефондорубуз мына чыкты. Ушул номерге байланышыңыздар дагы жакшы суроого жанер киткен белекти утуп алууга толук мүмкүнчүлүк бар экенин айта кетели. Эми сиздин ушундай жайдары мүнөздүгүңүз, негизи эле мыкты эне экениңизди дагы көргөзүп турат да. Балдарга кандай эне болуп атам деп ойлойсуз? Өзүңүздүн балдарыңызга. Өнеге дейсиз бе? Эне. Сиздерде не дейт? Ана. Ана. Иә. Енді менің бір тал қызым бар, Мерей деген. Мерей, Иә, қызым 23-ке кетті, 22-ке толды. Қазір
ағылшын тілін аудармашы болып қызмет етеді. Иә, орысша, қазақша жаңағы берілген жұмыстардың барлығын ағылшынға аударады. Ағылшын тілін өте жақсы меңгерген, корей тілін меңгерген, жапон тілін меңгерген, өте білімді, мектепті қызылға бітіріп, сол оқуын бітіріп, солай қызмет жасап жатыр қызым. Әнді де жақсы айтады, бірақ әнші болғысы келмейді. Кішкентай кезінде менің концерттеріме қатысып жүретін, бір өлең айтып, қазір өскеннен кейін концертіме қатыс десем, қатыспайым дейді. Кичинекейинен көп баягы кызыгуусун таратып койгон болушуңуз керек деп ойлойм. ойлойм. Ол айтады да, бұл атақты адамдардың балдары дейді, менің қызымның айтуы. Ертең дейді, енді жақсы айтасың деп халық айтып жатады, мен анда-санда беріп қоям әндерін өзімнің парақшамда. Сонда айтады, қызыңыздың дауысы қандай әдемі, неге әнші емес, неге ән айтпайды деген сұрақтар көп қойылады. Соны мен қызыма мен де қоям. Қызым, сен ән айтып, кішкене арасында ән айтып шықсайшы десем, айтады. Мама дейді, атақты адамдардың балдары анасынан кейін өлең айтса дейді, 50-50 әңгіме болады дейді. Мысалы, 50% жақсы айтады екен десе, 50% анасының арқасында әнші болып жүр деп айтады дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да ол әнге барғысы келмей қалды. Телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Мен Бишкектен чалып атам, атым Мираида. Мираида, угуп атабыз. Макмалайжа, Кыргызстанга кош келиптирсиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кош көрдүк. Музыка каналында эртең концертиңиздерди жакшы өткөзүп алыңыздар деп айткым келет. Анан Макмалайжага суроом бар эле. Балким ырчы болбой калганыңызда кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Ырчы болбой калсаңыз, кайсыл кесиптин ээси болмоксуз дейт. Балким врач, балким Мен енді жалпы қолымнан барлығы келет. Нелер келет? Мысалы, үйді жақсы жинайым. Жақсы жоқ, үйді таза ұстауда ол да өзінше бір талант әрине. Сиырды жақсы сауамын. Ой, сүтін қатырбайым, мұз олсын. Сауыншы болып кетуіме де болады, мысалы. Я болмаса енді... Сиырды сауап атып, қаймағын бөлік, сүтін бөлік қойым деңіз. Қолымнан бәрі келеді, тамақты да жақсы дайындаймын. Бүгін бізге жаңы эле Саида Раметова келді, алдағы тамақты жақсы жасайды екен. Сіздерге тамақ жасап кетірсек бе? Болады. Жақсы тамақтарды жасаған қонақтарыңыз шақырып болады, болады. Ең сон, айта беріңіз сен, қайсылары? Енді сол, негізі енді сол жастайымнан ән айтқаннан кейін енді тағдырым солай кетті ғой. Енді жақсы ана болу, жақсы әйел болу, жалпы тәрбиеші болсам, балаларды жақсы көремін. Көрініп тұрады? Сол балаларды балабақшаға тәрбиеші қойса барар едім. Ең сон. Жақшы жооп болду. Биздин дал ушундай жакшы көрсөтүүбүздүн ичинде телегөрүүчүбүз дагы чалып келип калыптыр. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, каттуураак сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Жалпы урматтуу коногубуз эжеке Казакстандан келген, биздин сыймыктанган. Угуп атабыз. Кыргызстанга келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылыңыз жакшы жылдардан болсун. Негизи эле өзү эле айтылат эмеспи, кыргыз менен казак өзү бир тууган. Кыргыз казак бир тууган, ыя. Сиздердин ырыңызды ошол мен өзгөчө жолдошум өзгөчө баалап угат сиздин чыгармаларыңызды. Анан мен сизге ушундай бир суроо бергим келип турат. Эгерде жалгыз эле кызым бар деп атпайсызбы? Эгерде сизге Куда түшүп барса ошол кызыңызды берет белек сизге келин кылып. Келин, Куда. Буйртса, ия. Биз енді баяғыдан сол, мысалы менің Аслан деген қайным бар.
Иә. Сол Бул жактан кыз алган. иә, осы жақтың қызы. Нағашылардың қолында тәрбиеленген қырғыз қызы. Иә, сондықтан да бізде көп ондай қырғыз, қазақ. Бергіңіз келет бирок. Иә. Жоқ, бұйырғаны болады ғой. Жоқ, қырғыз халқы мен жақсы көрем. Иә, сондықтан да егер бұйыртып жатса, қуанамыз әрине. 2 жашты жолуктуруп көрөлү, анда мен телефонуңузду алып алайын да мен өзүм байланыштырып. Бұйырғаны болады чалуу бар экен. Дагы кудага түшүп келет, шат болуш керек. Угуп атабыз сизди кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Макпал эже, саламатсызбы? Кыргызстанга куш келипсиз. Жанатан бери көрүп отурам, аябай позитивдүү, күчтүү эже экенсиз, айым экенсиз. Анан мен да сиздей болгум келет, аябай күчтүү болгум келет, позитивдүү болгум келет. Сиздей болуш үчүн эмне кылыш керек? Амин, амин. Көп бар дагы. Кыргызстандын кайсыл жери сизге өзгөчө жагат? Кыргызстандын кайсыл жери сизге өзгөчө жагат дейт. Қайсы жері? Мен Ескүлде бірнеше мәрте суына түсіп, жолдасым өмірде болғанда бірге барып, қызым үшеуміз барып, Ескүлде демалғанбыз. Ысыккөлдө, Ысыккөлдө, иә. Өте ұнайды бізге. Сизде кыйын аял болуш үчүн, кыйын айым болуш үчүн эмне кылуу керек деген тарбиялык маанидеги суроосун да берди. Ага чейин теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Каттуураак сүйлөйбүз. Угулуп атабы? Угулбай жатат. Естилмей тур го. Алло. Алло. Кыргыз эли илгертен сыйсуу келген, сондуктан мен казакча сүйлөп кетейин. Саламатсызбы, Кутман апай? Саламатсыздар. Кош келдиңиз Кыргызстанга. Кош көрдүк. Сиздин келгениңизге өтө кубанычтамыз. Сизге суроом бар. Кыргыз жеринен өзүңүзгө жаккан бир әнди орундап берсеңиз. Кыргыз ырларынан өзүңүзгө жаккан бир ырды орундап берсеңиз дейт. Кайсы ыр жагат сизге? Азыр эле ырдап аттыңыз го. Жага айтып кеттим го. Сагынганда бир келерсиң, саргайганда bir gelirsin, sargayганда bir gelirsin, Алатаудың көгүнне. Көрүшкөнчө көздөр. Лай-лай-лай. Мен әлгі әнін жақсы көрем. Мелодиясын естейсіз бирок. Өте жақсы. Бұны енді бізде Музарт тобы жақсы орындайды. Жақсы орындайды. Ең сон жанагы теле көрүүчүбүздүн суроосун унутуп калбайлы. Сиздей кыйын айым болуш үчүн эмне кылуу керек деген суроосун берди. Көп еңбек керек. Көп өзіңе көңіл бөлуің керек. Енді әр адам жалпы әнші ғана емес, жалпы әйел адам көрікті болу үшін өзінің бет әлпетінде, тұла бойында, денсаулығы мықты болу үшін көп өзіне көңіл бөлу керек. Ол енді мәселен кейбір адамдар ойлайды, салонға бару керек, күнде біреуден массаж алу керек, жаңағы ақшаның барын сол жаққа шашу керек деп ойлайды. Жалпы сол, мысалы мен косметологтарға жылына бір 5-ақ күн бару мүмкін. Жылына. Қалғандар барлығын өзім жасаймын үйде. Қаймағы бар, балы бар, әлгі йогурттардан сүзбе дейді, толған жаңағы сол ақ нәрсенің ішіне жаңағы неше түрлі маскілерді жасап, бетіме күнделікті маска жасап отырам. Банан бар, помидоры бар, огурцы бар, барлығы. Жазда әсіресе жаңа құлпынай бар, соның барлығы менің бетімде болады. Маска жасап отырамын. Қышын асы жайсыз, күн жайындасы чабасыз. Жартысын жеймін, жартысын бетіме жабыласыз. Солай өзімді жақсы күтем. Өйткені мен жасым міне Алла қаласа 11 қаңтарда 61-ге толайын деп отырмын. Сол өзімді әлі де жүрегім жас, мен қартайдым,
мен біттім деп айтуға аузымда бармайды. Ой, сізді кім қартайды деп отыр. Жоқ, кейде айтады ғой енді. Дұшпандарың да бар ғой енді. Ой, осы дұшпандар жөнінде сөйлешені. Иә, ол кісілер енді қарап аңдып отырады ғой әсіресе. Әсіресе дұшпандар аңдып отырады. Иә, қашан сүрініп кетеді екен мына қыз деп. Сол кішкене сүрініп кетсең, ой, бір қолдарын шапалақтап қуанады енді. Ол кісілерге де мереке ғой енді ол. Сондықтан да онсыз да қызық емес шығар мүмкін. Бізде әлгі айтады ғой, намыс болады, сосын алға қарай ұмтылу үшін ана бір адам сен туралы жаман әңгіме айтса, соны енді жоққа шығару үшін оған да еңбек етесің. Ай, мынау сондай болып қаппын ғой мен. Қой, мына жақты дұрыстайық біз. Иә, мінімізді түзетейік деген сияқты. Әрбір адам алға қарай ұмтылады. Ондайды айтып тұру керек. Жалпы мен ойбай айтпаңдар, мен дегі керемет сүттен ақ судан таза адаммын деп айта алмаймын. Пенде болғаннан кейін менде де кемшіліктер болып тұрады. Бірақ енді жақсылығым көбірек. Албетте. Ең сонын сөз башталып кетті, ежеп. Бұл баяғы жашоодо кайсы бир деңгээлде сен ийгилик жаратып атсаң, саңа бут тоскон адамдар көп болот экен. Бетиңден өп, анан артыңдан бычак урат деген бар го. Ушул нерселерден Макмал Жунусова кантип турду экен? Эми бизде деле айтам ғой, баягы пенде болгонубуздан кийин болот экен да жашоодочу. Бардыгы анан тескерисинче кээ бир адамдар, мисалы үчүн мен дагы ошондой бут тосуулар болсо, тескерисинче күчөйсүң го. Ошентип отуруп туруп анан дагы да ийгиликтерге жетишип атат болушуңуз керек деп ойлоп атам да. Әрине. Бул енді сол өзүңдү өзүң камчылап жүрүүң керек. Өзүңдү өзүң камчылап, тек қана алга деп әлгі биіктерге, армандарға, мақсат мұраттарға жету үшін қиыншылыққа төзе білу керек. Төзе білу керек. Содан кейін сабыр, кішкене сабыр сақтау керек. Көп ашуланбау керек, өсек айтпау керек, ешкімді жамандамау керек, күліп жүру керек. Бұның бәрі денсаулық. Бұл өзіңіздің болашағыңыз. Жер-жемішті бетке жабыш керек. Барлығын көп жылауға болмайды. Мен енді маған мұңды әндерді көп әкеледі. Мен сияқты жаңағы жолдасынан ерте айырылып қалған, тағдыры қиын әйелдер көп біздің елде де, сіздің елде де бар ғой. Сондықтан да сол композиторлар, ақындар, осы сіз жүрекпен айтасыз, осы әнді сіз орындауыңыз керек деп маған алып келеді. Мен әрине, менің мамандығым сол. Мен насихатшымын, орындаушымын. Сондықтан да мен маған алып келген әндерді өзімнің жүрегімнен шығарып, өзім жаңағы сол әнді өзім бір жазып қойғандай қылып айтамын, жеткізіп. Сондықтан да көбінесе маған оңай тимейді. Өйткені ән деген драма, трагедия, оны айту оңай нәрсе емес. Жүрегің кәдімгідей соғады одан. Жылайсың. Сондықтан да кейбір адамдар айтады, Мақпалжан жылайтын әндерді көп айтпашы. Саған көңілден айтқан жарасады, күліп жүрген жарасады дейді. Енді мен барлық әндерімді күліп, секіріп, билеп, тек қана сондай әндерді айтсам, ол да дұрыс емес қой. Сондықтан да композиторлар жазғаннан кейін біздің орындауымыз міндет, парыз дейді ғой. Ол халыққа біз насихаттамасақ, біз жеткізбесек кім жеткізеді. Сондықтан да менің енді репертуарымда неше түрлі әндер бар енді, толып жатыр. Ең сон, анан ушул сөз чынбы деп ойлонуп кетемин да кейде. Жана позитивдүү ырларды ырдаган адамдардын жашоосунда ар дайыма позитив болот. Анан көбүнчө жай ырларды ырдай берсең, жашоодо кайсы бир деңгээлде кыйынчылыктар пайда болуп калат деген. Буга сиздин оюңуз кандай? Жоқ, мен ойламаймын. Мысалы, мына ақындардың, ұлы ақындардың кітабын оқимын мен. Жаңағы, сол кезде сол ақындардың жазған өмірлерінде де оңайшылықпен болмаған ғой. Әсіресе ұлы ақындардың тағдыры өте қиын болған. Сондықтан да ол өлеңді оқып отырған кезде сіздің болашағыңызға ол кәдімгі ақыл айтып тұрған сияқты ақындар. Содан біз өзімізді өзіміз жөндейміз, өзімізді өзіміз сүрініп жатсақ, тұрып кетуге тырысамыз. Солай ғой.
Сондықтан да иә мұң өмір болғаннан кейін мұң мен шаттық, иә қуаныш, қайғы бәрі қатарласып жүреді. Қоштасу, кездесу, оның бәрі бұл өмір. Сондықтан да біз сол өмірде қалай болып жатыр, соны біз әрине әнге қосып айтамыз. Ең сон, Мақмал апа, біз сізде ушу музыка телеканалы, анын ичинде Улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Болот Кочкоровичтин колдоосу менен ушундай чоң масштабтуу нерсе болуп атат. Анан мен ойлоп калдым да, сиз менен атайын интервью кылыш үчүн кереметтүү ысык-көлгө чакырсак келесизби? Алла қаласа, келем, шақырсаңыз. Біз сізді өзіміз тосып алалық дағы. Ошол жерде біз азыр баарылашып атып, мен сіз менен атайын бир көрсөтүү тарткым келип кетти да. Бул дагы болсо баягы бири-бирибизге болгон казак менен кыргыздын мамилесиби же айтор достугубуздун бир ысык мамилеси. Эми сиздеге ыраазычылык айталы дагы, сизде эркин микрофон, сахна төргө узаталы. Анткени сиздин бир чыгармаңызды халкыбызга сунбасак болбойт го. Сизге рахмат айталы. Көп рахмат, шақырғандарыңызға көп рахмет. Сіздердің қырғыз елінде бағана келе жатсам, қырғыздың бір әншісі менің әнімді айтып жатыр екен. Биле-биле деген. Сол әнді мен енді өзімнің репертуарымнан ғой, жап-жақсы айтып жатыр. Сол әнді айтып берейін. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, Индира Елубаеваның әні мен сөзі «Биле-биле». Оппа! Кол чабуулар менен Казакстан Республикасынын эл артисти, бүгүнкү бизде музыка сыйлыгында кадырлуу коногубуз Казакстандан чакырылган, сахна төргө узаталы. Демек, мыкты чыгарма бир гана биздин кыргыз эли үчүн болсун. Андыктан бардыгыңыздарды дал ушул биздин коногубузга өзгөчө мыкты чыгарманы аткарып берүү үчүн өтүнөлү. Кыргыз сахнасында, музыка телеканалында өзгөчө дал ушундай сон позитивдүү маанайды тартуулоо үчүн эл болуп турган Казак Республикасынын эл артисти, бүгүнкү күндөгү биздин музыка сыйлыгындагы эң бир кадырлуу коногубуз. Эртең 24 декабрь сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүчү күн. Ошондуктан ошол кечеде дал ушул Макмал Жунусованы күтөбүз. Бақыт себелеп, тұр ғой тәңір тосын, ақ тілек шашу, арнап жатыр елің, жадырап жүрші ұлы тойың сен. Билеші биле, 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 қуанып шаттан, жарқын көңіл күйде. Билеші биле, 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 мұңайы бешпер қабағың күттейме. Билеші биле, 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 ортасын тойдың толтырып гүлге. Билеші биле, 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 думанда тайық барлығымыз бірге. Тіріліп күйбеңін ұмытып бір сәтке, жөн ғой күлгенің аға жеңге әпке. Тұнжырап тұрма
кол чабуулар болсун. Казакстан Республикасынын эл артисти эртең 24 декабрь сиздерди спорт ордосунан Күтөбүз, келиңиздер. Көрүшкөнчө студияда конокто биздин мыкты инсандар болду. Чоң рахмат. Moonlight,